Naime, ovo je moj zadnji dan u studentskom domu, a bio sam ovdje 6 godina. I sada ću da vam pokažem jednu od soba, dakle, u studentskom domu. Ovo je soba u 7. paviljonu, dakle, to je samo muški paviljon. I ovo je dvokrevetna soba. S druge strane hodnika su trokrevetne sobe. Poslije toga ćemo malo da prođemo i kroz naselje, tako da svi oni studenti koji prvi put dolaze ikad u studentski dom imaju bar malo osjećaja kako je biti ovdje u ovim sobama. Još jedna napomena je to da se ja sad selim, tako da sve je u velikom haosu, veliki rusvaj, ali ću reći i nekoliko stvari bitnih onako kako da se pripremite za ove studentske dane i ako želite da živite u studentskom domu. Prvo ćemo ovdje ući malo u kupatilo. Dakle, kupatila su poprilično u lošem stanju. Ovo je nekad prije pravljeno u socijalizmu, ali rečeno je da će se uskoro renovirati ova kupatila. Ovdje je jedan radni sto, dakle ovo kao što sam rekao dvokrevetna soba, ovdje je drugi radni sto i dakle 2 kreveta i police. Ovaj frižider mali to smo mi sebi donijeli, a ono što svakako sugerišem vam za ove madrace jeste da sebi kupite jedan nadmadrac. Mislim da je ovaj bio oko 150-170 maraka, tako da nemojte da žalite novac na dobar nadmadrac, jer ovi stvarno su tvrdi kreveti i ovdje opruge ubijaju u ovim madracima koji već tu postoje. Ovdje imamo poprilično dobre prozore u 7. paviljonu, tako da termika i akustika je puno bolja nego što je to prije bilo. I ovdje su ormari, novi dakle, nisu prije bili ovakvi. Dakle, tu je prostor, ima prostor za vješalicu, gore iznad naravno prostor. Ono što ja uvijek preporučujem jeste da kupite sebi neki usisivač. Dakle, pored nadmadraca i usisivača, kojeg veoma preporučujem ako želite da živite u studentskom domu, jeste i stolica. Ja sam ovu svoju rasklopio. Ove koje smo mi stolice ovdje dobili su ove drvene stare stolice. Sad ću ja da izađem napolje, da bacim ovo smeće i odoh u menzu da jedem. Tako da ćete imati priliku da vidite gdje mi jedemo to tamo studenti i kakav je to otprilike izbor hrane. Ja sam ovdje na prizemlju i na prizemlju je učionica za sve studente u ovom paviljonu, mada i drugi paviljoni imaju svoje učionice. Paviljoni su odvojene zgrade, ja idem iz 7. paviljona u 4. gdje se nalazi bife i restoran. Ovdje bife, pije se kafica tu. Ovdje gore će biti fakultet zdravstvenih studija, a tamo ovo tu je teretana. I ovdje kad dolazite na blagajnu da platite po ovom tu dijelu. Ovo je ulaz u restoran. I onda uzmemo tacnu, potom sačekamo kuhare i kažemo im šta želimo da jedemo. U suštini imamo izbor varivo plus meso. Variva možemo uzeti koliko god želimo, to su makarone, krompir, kupus i slično, a od mesa budu razni specijaliteti. Potom damo karticu i žeton koji dobijemo prilikom prve uplate u studentskom domu. Na kartici imamo 50 obroka. Ja sam ovdje uzeo pire i rižu, lećušnicu i naravno komad hljeba. Potom
odnesemo svo prljavo suđe i hranu koju nisam pojeo na prozor. Bacimo escajk u ovu kantu i uzmemo svoj žeton koji smo dali na kasi. Hrana u studentskom domu je svijetla tačka studentskog doma. Mnogi studenti zapravo i borave tu upravo zbog hrane. Ali, nažalost, tokom ovih 6 godina iskustva, hrana je vremenom sve gora i gora, a naročito se pokvarila nakon korone. I tako provodim svoje zadnje trenutke u studentskom domu u kojem sam bio 6 punih godina. Ali svemu dođe kraj i vrijeme je da se ide. I hvala studentskom domu za sve silne i lijepe uspomene, a i sretno vama koji dolaze.